Naša najstarija knjiga pisana srpskim jezikom je knjiga Dositeja Obradovića. Najstarija knjiga je ova knjiga koju mi imamo na latinskom jeziku iz 1725. godine. Imamo još nekih latinskih knjiga iz 18. veka, ali s obzirom da se na latinskom jeziku se više štampalo, pa su te knjige starije datuma sve prisutnije. Stara knjiga je ona knjiga koja je nastala do 1867. godine, do godine kada je, da kažemo, pobedila Vukova reforma srpskog jezika i dok nije usvojena kao standard u tadašnjoj Kneževini Srbiji. I u te stare knjige spadaju što rukopisne, što štampane knjige. U retke knjige spadaju one knjige koje su, kao i sam naziv koji kaže, retke. Šta to znači? Njihov tiraž je mali, nastale su emigraciji, rukopisne knjige posle 1867. Knjige nastale za vreme rata. Evo ispred mene baš knjiga koju je napisao Todor Stanković, čuveni Nišlija, koja se zove Beleški o staroj Srbiji i Makedoniji, koja je štampana 1915. godine, kada je Niš bio ratna prestonica Srbije.